Abusua me makwaba edeba Adom TV Nkuranhyensem dwumadie so me a mede ho chia me din yam yeso ene ni tekotego empani bebre neta machie enti me don ase na me so me da wase se wo de afide na to a ene me no be ka asem bi na emsa asem ne be won kakra mato ni dini how you cause your own misery kwani afa so o ma wankasa wo bede na awere ho. Life was not promised to be easy. Abrabo ya ba mu yankasa ba mre. Obi kire osa abrabo ba mre oboa. Abrabo ya pinsie. Abrabo ya afrosane na abrabo empotore bia eye woko. Enti no bi kan se wokopa ne makoma wie. Abrabo ya woko. Oko a ejina wo ne enoma bi animu a ese obunkam so. Empo wo kan twere kronkron no a Yesu ka kire chitafo se I've told you these things. So that in me you may have peace. Now, when you in this world, you will have trouble. What's my boy kind John and Homano, a trade Sian, Chichemedia Samiansa. What's my catch them with Wenum? Said about Benyasum Jomu, the Yasa Momi, Atete Bebre and Ambenya. Many of life's problems and difficulties are out of our control at times. Today, maybe about 2 years, no, ye need to draw a bit in Edia Sano. She wouldn't mean Chile, the Pacoba war, or the Unia, Mammy in Papania. Wouldn't mean Chile said a man for be born a bra, a walk or brabomo at Chile. Wouldn't mean Chile crab a free so, whatever Togan as we are gonna knee, and Poya Kenny, a logan jibo, a lobo botonia, and then po free her. Said the Outibia, when you will not decide yet. For the most part, you don't control the actions of others. And Crawford Ben 1 year and 1 shaso, once 1 year a wood trim. Adeba Cooper Nabetimi Ashaso, a year 1 cassa. Babraba ye boy, and then make cassa or brew more can say, hey, Ghana now can say, what brepa, ye bre. Now may I catch you say, what Brenny do if you 1 cassa, if you me. What an acope or bre and a toa war. Then bachelor Nyoma bear impo. Eduba kwaya you are am I a bide. We are the causes of our own misery and unhappiness. Number 1, when you dwell on painful stories, and there may be a 2 one a tremono, there be no agenda so now bobo who and they say a bemoa bread where they are. 2, when you judge yourself in harsh ways, one casa ubu composure abrabumu, ye my breu, minio, media mensashe, and why ye when you judge yourself. So ubu attain ewa one atemu a ubons mu atem papa atemu ya beguru any impo atemu de o ya bano and so emma obre. Number 3, so when you think that mistakes and setbacks are a sign of doom in your life, simple oh ye be now din kugu and now on say from and now we am from so and now obi ma on say from now we also any abrabwa ba we ya and no be mo dia were ho now abede. 4, if you blame yourself for things you can't control, you want to mention so. Sabi shota, you na be jina shota mo be jai. Now so there be na obon so bon nsuo to and that day nsuo to na mo dia were ho no apede. Number 5, when you blame other people and situations for things you could not control. Simple bibia to war. And now asimesi na ye and abrabo ani ni ye eno nyame mpamasem and abonsam na ye enti sa adwene we e be mo abre. The tosun sia se wa usubane ebi wo ho a wa unim se suban we edi wani edi wonya na so wuntimi nya mu be mo abre we de awrewo. Number 7, the tosun when you compare yourself with others onyame bo soronko na so de abrabo tutu obi de ho ye ni pesimasi menya yankam te se we wo de abrabo watade shekura de tutu obi atade ho nipa no nya ne se kana to atade wonye bi antede sa comparison am I a bread yawo. The tosun watch when you wish you are somebody else and not your own self. So for people person me nyanka me ni teko na open it teko ya oboa me nipa different also a different. So those of us who wish to be somebody else and not ourselves, we suffer and are in misery. The tosun kono nyoma ye de dua wo mu no a enko ye na aya adwendwen to so no. So one secret mu a when you fail to change your belief systems, GD bi wo ho a eda wa adwen poso wo de no na GD obi wo se manye GD odije mema de onye mu nsanfo
gidi na wo de eno ana da wadwen pro so nto hia ma anye obebide no de awerho to so edu thinking that you have to do it all yourself wo de wiasa ba me na metima me age man me na meje ade nyina ayo me mpe boafo wo dwene saa no a obre na de awerho kura no allowing just any thoughts to take station in your mind adwene bia wo wiase bia no ma na agi hini o wa adwene pon so obe ebre ena me no be sha se aka de edi kan creating and dwelling upon painful inner stories and someone etwa mu a empo na etwa mu ko na adwene ho e bia me kan hu kani ana wabusuani bi enya stroke na onam ho ye na de beku no stroke beku ni pai ye ene stroke anye o na wo bobo hu ana wo amukura bi ato wo mpe ano aduro na mom ye ena obre o ena ade na ana empo obi ka asem bi kira onura na onam ene se do ne me kasa no amampe o ne o ka kira me de nya me de kwa we pa me sha na me ka bi a kire no na wo bobo hu ana empo wadwuma wo yo no ye wadi me penny in permission me penny yeni papa ana ware awo mu mpo no okuruso mpa obiom ye na me fa hini o na wo bobo hu enwinwi hu eto na sesema otim de na me yoye e ba ne sen aden na wagya me aden na me nsasi fom aden na onipa simese yare wato no sa ebobo edie ne adwene ho a wodwere no e bema oyem achew na empo wadi awerho. When it comes to drama acting se eba ne se empo eye sini se de ja ko num ne nkrofo aka eye sini eno ene ye bobo nsam ho me ko so ameka de we men de eno de when you create imaginations they are better. Simple person or book sa story books bia you can create imaginations and write a book, but your life should not imagine things of the past. So what are dwen sa ne o ma na atwam no ho a eye wo ya shawo so ne mpotre bi mpo a etimi nya wasomdwe ene mpo okanko enioma wota ka kire wo ho no enioma eto wo a untimi nya mu a wota ka kire wo ho no ena tere bi a ema were ho ne mpo obre enfri so enfrasase ase obre no fri wa adwene enioma wo ka kire wo ho se mpo odwene enura ho ena enura pa me nie me nkofa me no me ha ase na edikan na oh na odwe ochina ho na ochina ye ochina bedin ho enempo nie those perceptions na wo no eno ena ema wo bre ene ka che won say I will stop the hurts, I will stop thinking about the things of the past. Me jai say me dwene nyoma atwam ho ayi ni mfoni o ma dwene so empo me jai say me de ma dwene eto nyoma etete me so nemo ma pekwane a me pesa nyoma na anu aduro me nya bi mpo a me pa obi aka me ho ne eto na montuo atete ene adwenedwene emwani pakanko da were ho ne empo ebufuo ene oyawdi na eba ene da ebomoden a na ne ato obi a ne jamu na paka de ya bedina no onyame nhira onka ho no ma ne je ndware wo ene da aha na meja wo osomfo ni tekotego me da asesa wo hwe ene wo no nyame entina